kitabu de babu 6 tambogal jeega bangal no yewta en fi sifati salati sifa julde ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam baada an bayanna bawa en bangini arkanu salati farillaji julde din wa wajibatuha e sunnaji julde din wa sunaniha e bure julde den al qawliyata wal fi'liyata kongol yanko jun e golle yanko jun nuridu hiden faala joni annadu qur'ande janto to den sifatu salati sifa julde ne laado al mustamilatu muftunde den joni mo'ondirde den global man ala tirkal arkan e dow din don farillaji wal wajibati e sunnaji wa sunani e yidadi hasbu ma waradat embre no di jolide non bihi e mudum an nusus e dajje e sari aden min sifati salati nabi imode sifa julde ne laado sallallahu alaihi wasallam litakuna fi julde de won qudwatan e litakuna fi sifa on wonu darsu on fi wonu qudwatan nyentinirdo lil muslimin onande juldo amalan ka gollitirgo be kawlihi ma ko ne laado sallallahu alaihi wasallam sallu jule kama ra'aytumuni wa yurdon non usalli mido julira wa ilayka no fayma ko ayu musiddan juldo jentido do tafsiro siya ko dalika suggugol dum bi maana lego jentagol tafsir on jento darson hatimma e hino en fuddike kana lati rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha qama wa imanika ila salat faade julne istaqbala al-qibla wa fewta ka qibla taw ko andi ngolen ma jeya parilaji julde fewto ko ka qibla na yontigi fewto ka fewto warafa yadahi o banta sokeje makko den wastaqbala o fewti tinira bi butuni asabiha redu newe den al qiblata ka qibla wa qala o maka Allahu akbar ko andi ngolen ko tuma o banti judden si o maka Allahu akbar summa yumsiku refti o jogito shimalahu jungo mabbe nanon gombi yaminihi be jogitora dum jungo nyamo ngon wa yadahuma be dewta de kanje didi ala sadiri ka hore berne mabbe summa yastaftihu refti be wada du'a istiftahu on walam yakun la taaki sallallahu alaihi wasallam ne la Allah ya dawa mo hibe dumo tono ala istiftahin wahidin e julde e du'a udditir o goto fa kullul istiftahati dendanangal du'aji udditirde julde athabitati tabuti in fop anhu ko yetta e makko ya juzu hino dagi al istiftahu biha udditirgol di hiden addude non goto e majji pet wa min hana e majji wi'ugol subhanakallahumma bihamdika laabal wodanima ya an Allah yettore wodanima wa tabaraka mawni ismuka inde maɗa nden wa ta'ala a towi jadduka teddungal maɗa ngal mangural maɗa ngal wala ilaha ala rewteɗo gayruka siona an thumma yaqulu defteɓe maka audu billahi min ashaitan rajim bismillahir rahmanir rahim kono o ujubinnagol ɗo e o du'al istiftahu ɗo ɗum ɗo ka darde aranire tun thumma yaqra refteɓe janga fatihatal kitab fa idha khatamaha sibe timmini fatiha qala be maka amin be tawna hitongo si tawni ko julde e fenyintende si ko julde suudetende fo e mon sibe gayni surni fatiha be maka amin kono dum be suuda thumma yaqra refti be janga ba'da dalika ba'dun suratul tawilatun jultungol taratan kenengo wa suratan rabbudungol taratan kenengol mustawtatan e wa mutawassitatan e hakindingol taratan kenengo wano hiden andi e futuro on e alansara on ko rabbudungol gol be yettata wano subaka on ko jutungol gol be yettata wano geeje den e fana on ko hakindingol gol be yettata wa kana be lati yutilu be jutineno qira'atal fajri jangi on ka subaka akthara min sa'iri salawat ko buri dudude julde de tidden fa wa kana be lati yujhiru be fenyineno bil qira'ati jangi on min al fajri ka julde subaka wal awlayayn e darde didi aranere den min al maghribi ka futuro wal isha ka geeje wa yusruhi be suudayno al qira'ata jangi on fi ma siwa dalika kala julde hedditide den ko tawata wona dedo wa kana lati sallallahu alaihi wasallam ne la dalon yutilu be jutinayno rakatal ula darde aranere den min kulli salatin e kala wagtu mo be julata sibe darni mo nafila o fari law ko julete suude o ko fenyinte o darde aranere den be jutinayde ala saniyati e do dimmere den be mana aranere den buray dimmere den seeda thumma yarfa'u refti be banta yaday sawteje mabbe den kama rafa'ahuma wa be bantirnode non fil istiftah ka du'a udditido thumma yaqulu refti be maka Allahu akbar wa yukhirru be suya raki'an be wada ruku wa yada be wada yadayhi sokeje mabbe den ala ruku batay ka hore koppi mabbe mufarrajatayil asabiyata ko be lancuto be kollidinta be mobadi sabu don andim on tigi mobi kollidin jungo gongo mortoto wa yumakkinuhuma be nyibina de ka hore belenji mojja wa yamuddu be fonta zaharahu bawo mabbe ngom mojja hangu focco las way jala be dara saw hore mabbe den hiyalahu bi mana
fewndo kandi duwa wonde ɗon fewndo mayre la yarfahu ɓe ɓantatande ɓe ŋaɗɗino wala yuhfidhu ɓe joltintande kadi ɓe uggino way ɓuluɓe maka ka ɓe turi ɗum subhana rabbiyal azim siko laabi tati siko laabi joyi siko laabi jeɗɗi hay siko nde wotere tumma yarfa refte ɓe ɓanta rasa hoore maɓɓe nden qaylan ɓe maka sami allahu liman hamida wa yarfa ɓe ɓanta yadayi sokeje maɓɓe ɗen kama yarfahuma wona ɓe ɓantirnoɗe enda rukuyi ka sanga ruku fa ida stadalati ɓe fotodiri kadi gaye man ko ɓe dariɗo gala ɓe maka rabbana laka alhamd wa kana ɓe laati yutilu ɓe juutineno haadal itidal ngol ɗo fotodirgol moƴƴa tumma yukabbiru refti ɓe habbira wa yuhirru ɓe suuya sajidan ko ɓe sujjuɓe wala yarfa ɓe ɓantata yadayi sokeje maɓɓe ɗen fasjudu ɓe sujja ala jabhati e hoore tinde maɓɓe ne wa anfahu e kinal ngal wa yadayhi e juuɗe ɗen warkubatahi e koppi ɗin ɗiɗi wa atrafa qadamayhi e sera teffe maɓɓe ɗen ɗiɗi ɗum woni hoore kolli ɗin wa yastaqbilu ɓe fewtina bi asabi yadayhi kulli juuɗe maɓɓe ɗen wa rijlayhi e kulli koyɗe maɓɓe ɗen ɗum ɗo fof fewtira ka qiblata alqiblata ka qibla o andi woɓɓe daroto paso e daro honno innete yiila koyɗe ɗen daro paso awa fewtinira e kolli koyngal ñamal ngal hella ka beccal ñamal fewtinira koyngal nanal ngal kadi ka beccal nanal tawa noon wona noon ko yiilugol koyɗe ɗen focca ɗe fewtina ɗe ka qibla ka sujudu ka dara ɗon wo kolli juuɗe ɗin kadi so on tigi yeehi ka sujudu o wallina ɗi las o fewtina ɗin kadi qibla on kono woni no juulirte wa yatadilu ɓe fotonira fi sujudi e sujude maɓɓe woye makkini ɓe ñiiɓina jaba tawtinde maɓɓe ne wan fawkinal maɓɓe ngal min al arde ka leydi wa yata'ammadu ala kaffahi ɓe jugginora newe maɓɓe ɗen wa yarfa ɓe ɓanta mirfaqayhi e falaje juuɗe maɓɓe ɗen o andi woɓɓe goo kadi lappayi falaje juuɗe ɗen fof ka leydi wona noon way jaafi ɓe pottidira adudayhi ko ɗum woni becce maɓɓe ɗen an janbayhi adudayhi dense juuɗe maɓɓe ɗen an janbayhi ga e becce maɓɓe ɗen ɓe mana ɓe moɓata gabitanji maɓɓe ɗin alego ɓe moɓata juuɗe ɗen ɓe takka ka becce maɓɓe haray ɓe itti juuɗe maɓɓe ɗen ha tawata leynoki ɗin hino yaltiti wa yarfa ɓe ɓanta batnahu reedu maɓɓe ɗum an fakdayhi ga e buse maɓɓe ɗen mbimana ɓe ƴettata reedu ndum ɓe lappa ka hoore buse ha heɓe woni ƴumminiɓe kaɓe woni ɗon heɓe sujji tawa juuɗe ɗen no acciti becce ɗen reedu ndum kadi no acciti buse ɗen wa fakdayhi ɓe accitay kadi ɓe sendidiray kadi buse maɓɓe ɗen an saaqayhi ga e belenji maɓɓe ɗin mbimana haray kadi e buse ɗen ɗen kadi waalaki kadi ka hoore codduli ka hoore e belenji tawa hiɓe ƴommini tawa ɗon kadi hiɓe ɓanti on faami explication on ka wa kana ɓe laati yaqulu ɓe maka fi sujudi ka sujudere maɓɓe kadi subhana rabbiyal ala siko laabi tati siko joyi siko jeɗɗi siko nde wotere ɓuuri labede tati thumma yarfa refti ɓe ɓantara asa hoore maɓɓe ne qaylan ɓe maka allahu akbar thumma yufrishu refti ɓe weƴƴita rijlahu lyusra koyngal maɓɓe nanal ngal wa yujlisu ɓe jooɗo alayha e hoore maggal wa yansibul yumna ɓe tippa koyngal ñamal ngal wa yada ɓe waɗa yadayhi juuɗe maɓɓe ɗe ala fakday ka hoore buse maɓɓe thumma yaqulu refti ɓe maka allahumma ahfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni firomu ahfirli ko yaafalan arhamni ko yurmelan ajburni ko heɓɓanan kala ellaji an ɗin e probléme ji an ɗin wahdini fewnalan warzuqni arsikal an noko goo hino ɓeyditi ɗon warfa'ani ɓanta fi an on ɗum no ɓeyditi e defte go tumma e kabir refti o habbira wasjudu ɓe sujja o esna ɓe golla ko raɓɓiɗi kon fissanete e darde ɗimmere nden misla ma sana fil awla hono ɓe gollir noon ka darde aranere tumma yarfa refti ɓe ɓantara saw sala maɓɓe mukabbiran wa yanhada ɓe maƴa ala suduri kadamayhi e hoore ko ɗum woni teppe maɓɓe ɗen e hoore ɓernde teppe maɓɓe ɗen ɓe immora ɗen ɗum mu'tamidan kala ko ɓe jugginorɓe ala rukubatayi hoore koppi maɓɓe ɗin wa fakdahi e buse maɓɓe ɗen fa dasta tamma qa'iman si ɓe timmude ko ɓe dariɓe ahada ɓe fuɗɗito fil qira'ati jangin on way salli ɓe juula rakata saniyata dande ɗimmere nden kal ula wono ɓe juulirno noon aranere nden tumma jelis refti ɓe jooɗano litashahudil awwal tawi arano muftarishan hara ko ɓe weƴƴituɓe e koyngal maɓɓe nanal ngal kama jelis wono ɓe jooɗorta noon bayna sajdatayni tayni hakkude sujudeji ɗen ɗiɗi wa yada ɓe waɗa yadahul yumna jungo maɓɓe ñamongon ala fakdihil yumna ka hoore busal maɓɓe ñamal wa yadahul yusra ɓe waɗa jungo nanongon ala fakdihil yusra ka hoore busal nanal wa yada ɓe waɗa ibhama yadahul yumna hundu ngurdu jungo maɓɓe ñamongon ala usbihil wusta ka hoore hundu maɓɓe hakkunderu minen meɗen wiya ndu mettirdu juuri ndun ɓe ƴetta hundu ngurdu ndun ɓe takkidira e hundu mettirdu juuri ndun ka hayatil halaka wa awa hoggo wa awa kuulum wa awa mullo wa awa howande wa yishiru ɓe sappora ɓe asabihil sababa
hondu mabɓe sappordu ndun ɓe sappo ndun ɗon wayanzuru ilayha ɓe ndara faade e mayru ɓe janga tayya on ɗulle e hinomo waya ɓulɓe ma ka tahiyatu lillah mi mana ko dagi kon wodani Allah wassalawatu e julde nden wodani Allah wattayibatu e ko laaɓi kon wodani Allah assalamu alayka jam e kise wonima ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna e jam e kise wonu e hoore amen menen kadi julɓe heddeteɓe wala ibadillahi salihin e hoore dendanangal jiyaɓe Allah moƴƴuɓe wandi toujours ko moƴƴo du'ante bonɗo du'antake ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ko tayya onni wa kana ɓe laati kamɓe nelaɗo sallallah alayhi wa sallam yukhaffifu hada hal jalsa hiɓe foygintinayno nde jonde ɗo ɓe mana tayyara noon legoy ɓe juutintanomo summa yan hada refte ɓe maƴa mo kabbiran ko ɓe habbirɓe foy salli salisata ɓe juula darde tammere nde warra biyata e naybere nde way khaffifuhuma ɓe foygintina ɗen ɗon ɗiɗi alegoy ɓe raɓɓinɗina ɗen ɗon ɗiɗi anil ula yani gaye arane ɗen ɓe mana ɗeɗo juutinirtake wono arane ɗen ɗiɗi wa yagra ɓe janga fihima e ɗeɗo bi fatihatil kitabi fatiha tu summa yajlis refti ɓe jooɗo fi tashahudil akhir ka tayya sakkitoro mutawarrikan ɗo hara ko ɓe waɗi ɓe mutawarrik ko won ɗum woni ɗum yufrisu rijlahul yusra hara hiɓe weƴƴiti koyngal maɓɓe nanangal kono hiɓe jooɗi ka hoore fowre maɓɓe mbiyen yeji ala nde ɓe waɗata zahara ha ko feeñi kon e maggal ɓaawo koyngal nanangal ɓe weƴƴita ɗum ɗon alal ardi ka hoore leydi wa yansibu ɓe tippa rijlahul yumna koyngal maɓɓe ñaamal ngal aw yahruja ma ɓe yaltina ɓe sorta ɓe yaltinira yeeso maɓɓe ɓe sorta ɓe yaltina rijlahul yusra koyngal maɓɓe nanangal ngal wurtitira an yamini hella ka beccal maɓɓe ñaamal to wa jala ɓe waɗa aliyatayhi fowe maɓɓe ɗen ɗiɗi kala alal ardi ɓe deppa ɗe ka hoore leydi ko ɗum ɗo wiyete mutawarrikan tuma tashahhadu refti ɓe tayyo atashahhudul akhir tayya sakkitoro on wa huwa o noon kat tashahhudul awwal himo waywa tayya arano on koni tun ɗon ɓeydi tete si o jangi o tawi aranoɗa wa yazidu alayhi o ɓeyda ɗon allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin allah juuli e hoore muhammadu e hoore ɓeygure muhammadu kama sallayta wano juulirɗa ala ibrahima e dow ɓeygure ibrahima innaka no an hamidun ka yettiniɗo majidun ka tedduɗo wa barik waɗu barki ala muhammadin e dow muhammadu wa ala ali muhammadu e ɓeygure muhammadu kama barakta wano waɗirɗa barki ala ibrahima e dow ɓeygure ibrahima innaka hamidun majid wa yastaidu billahi ɓe molora allah kadi min adabi jahannama immorde letteyte jahannama wa min adabil qabri e lettey gaburu wa min fitnatil mahaya e probléme ji gurdam wal mamati e probléme ji mayde saabu ɗiɗiɗi no mari ellaji no mari sattendeji wa min fitnatil masihi dajjal e immorde fitna masihi dajjal wa yadu o toro bima warada ɓe du'ora konko joli minal adiyati immorde e du'aji fil kitabi wonɗi ka deftere allah wa sunnati e ka sunnane laaɗo ɓawo gayni tayya on o gayni salatu nabii on o gayni molorteɗi ɗi nayyi o watta hande kadi kala du'aji moƴƴi ɗi ɗi o wawi ma ɗi o faala addude tumma sallimu refti ɓe salmina an yamini helle ka sengoñe maɓɓe ñaama faya ɓolɓe maka assalamu aleykum wa rahmatullah wa an yasari ɓe salminira kanan maɓɓe kadi kadalika même chose kono ko honno ɓe salminirta faamen moƴƴa yabtadi usalama ɓe fuɗɗoto salminango mutawajjihan ilal qibla haray ɓe fewti ka qibla ko ɗon ɓe fuɗɗoto salminde wayan hihi ɓe lannintina salminago ngon ma atamamil iltifati wondude e timmugol yeƴƴitagol ngol mi mana ɓe fuɗɗoto salmingol hara ɓe fewti ka qibla ɓe yaada e salminago ngon e yeeso ngon nde no yeeso ngon hewta ka fewdo balaje tawa ɓe gayni kadi salminago ngon woɓɓe koyo yeƴƴito ha gayna si salmina ɓen ɗum bonni ɓen ɗum ɓe yeƴƴitike ka nder julde koyo on tigi fewtu ka qibla wi assalamu aleykum ha gayna wa rahmatullahi on ɗum ɗon yaada e yeƴƴitagol yeeso ngon on yeƴƴitagol kadi wona beccal ngal yiilete wona reedu ndun wona ɓandu ndun yiilete ɓandu ndun koye ndu fewtu ka qibla ko yeeso ngon tu woni ko yiilirte ka ñaamo yiilire kadi kanano en faami ka fama za sallama tuma wonde o salmini o gayni qala ɓe maka deke tum ɓe salmini ɓe maka astahfirullah sala bitati allahuma innaka anta salam minka salam tabarakta ya dal jalal wal ikram summa yadhkurullah refti ɓe janto inde allah nden mbima warada ko jolli ɗon kon e darsu set ko haalanoyta en ko joni yeeso inchallah ayyuhal muslim kayo musidɗa julɗo jentiɗo tafsir abdoullahi kala wonɗo jangude deftere mulakhasul fiqhu hadihi ko ɗum ɗo jumlatun woni global hadihi ko ɗum ɗo jumlatun woni muɓidirande muhtasiratu raɓɓinɗinande fi sifati salatin e nder julde sifa julde nelaɗo nden hasbuma warada embere no joliri noon tout juste fin nusus e nder ƴi'e ɗen e nder sari aji ɗi legoyi e nder daƴƴe ɗen
fa alayka no fayima ko ayyo musidɗo an ko ayyo bandirawo an tahtamma nde himmirta moƴƴa bi solatika fi nde julde ma ayatal ihtimam ko ɓuri hattude e himmirgol bi mana nde encourage otoɗa fi nde julde watta yiili e mayre hara welsindaki e mayre ɓuri golleli ma ɗin fop yo nde julde ma yo nde mawnu yo nde hittu ɓuri ñamugol ngol yo nde mawnu nde hitta ɓuri notagol représente o ka golle no andirɗa noon si woni minute goto feƴƴima leer goto feƴƴi ka golle ma a présentaki ɓe yaltinte golle ma ɓe kupay joddima ndi hittenir julde nden ɓuri ɗum ɗon hara hay seconde goto feƴƴali si wona a présentike waɓɓuto o juulugol mo kawdu a juulede ɗon wan takuna e nde latoto salata ka julde maɗa nden e mutafaqqitatun ko nde hawrodirde hasbul imkan embere ko newanima kon embere ko newanima kon ta ko nde hawrodirde ta ko nde ñentinde e masalati nabi wondude e julde annabaji Allah embere ko newanima kon ko newanakima kon la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha faqad qala Allahu ta'ala gomɗi Allah daali laqad kana lakum gomɗi latani kon fi rasulillahi ne laaɗa uswatun hasanatun ñentinande labande liman kana wonande on laatiɗo yarjullaha mo tijji Allah wal yawmal akhir e ñalande sakkitinde wa dhakara Allah ara kadi himo janti inde Allah nden kathiran ko ɗuuɗi ɗum no e suratu ahzab aya nogaye goo musidɓe julɓe wa nasalullaha miɗo toro Allah mi abdoullahi kala lil jami'i wondude e fimen fo mi en wonɗo jangude e wonɗo